Svakako da podržavam, ali na tlu bivše Jugoslavije to se događa samo u Zagrebu trenutno. To naročito podržavam kao zagrebački đak. Tamo sam doktorirao, stekao tu naučnu, znanstvenu legitimaciju. Podržavam jednostavno zbog toga što je danas obrazovanje jedan sastavni dio, put do obrazovanja, formiranja kulturalnog kapitala svakoga društva, bez koga danas nema napretka. Kulturalni kapital je dio socijalnog kapitala, ali nasuprot tome stoje ono što je Roosevelt u vrijeme ove velike krize 1933. što je i danas aktualno nazvao banksterima, to su bankari prema terminu gangsteri. To je jedan dio, kako se zove, emancipacije, koja je dospjela u krizu jednostavno zbog trijumfa, odvratnog trijumfa Rauber kapitalizma, 100 imena za neoliberalnu formu kapitalizma, koja je u super primitivnim formama prodrla u sve postsocijalističke zemlje. Kad je došao u Ameriku, Havel, i tamo raznježen u američkom kongresu govorio o romantičkim zbivanjima od 1989. godine, u isto to vrijeme oštriju ljevicu, teologe oslobođenja, gringosi, to znači Amerikanci, su poubijali. Ako si malo levlje, čekate sudbina teologa oslobođenja. A ako si ovako fin, retoričan, kao u postsocijalističkim zemljama, i dobro je da se na tlu bivše Jugoslavije sa 7 novih, za sada, zemalja, počinje buditi interes za viši kvalitet života, za viši kvalitet djelovanja, smisla života. Inače je sve besmisleno. Sve su ove neokonzervativno-liberalne postsocijalističke revolucije koje su formirale nove države prosto do nule sve rezultate radničkih borbi, recimo, poništile. Možda u Sloveniji ima nešto. A da ne govorimo o studentskim borbama, koji su bili snažan faktor, ne samo 68. nego i prije i poslije, a potencijalno i danas. I vlast treba malo da promatra opreznije ako se studenti bune zbog toga što nemaju od strane javnih budžeta plaćeno školovanje, što bi bilo normalno, što su imali u starom sistemu. Da to nije ono što je 68. de Gaulle rekao francuskim studentima, pa šta i radnicima. Oni se bore za malo veći komad bifteka. Andrej Gorc je napravio studiju, godinu dana kasnije, Aktualnost revolucije, koju sam ja za potrebe jednog časopisa u Sarajevu preveo s njemačkog, u kojoj je rekao ne, mi se borimo za sasvim drugačiji svijet u kome je čovjek kao čovjek priznato biće.